Di-practical tša ditšhika tša mmele ke tša mafelelo go tše tharo mo re boletšego ka ditšhika mešifa le leoto la pele le la morago. Gape re kopantšhe le kabo ya ditšhika mešifeng ye eupša le ditšhika tša legata. Ke le boditše ka seswantšho seo ke le bontšitšego ditšhika tša go fapana mo go tšwa monyetsaneng. Ke tla lebeya fela mo seswantšhong pele re ya dissectioneng. Mo molaleng go na le ditšhika tšeo di tšwago ka 90 degree. Le ge re tseba gore ga di tšwe ka tsela yeo eupša ka enkele. Bjalo, ditšhika tša sebiki di tšwa ka lefelong la sebiki setotong. Ditšhika tša sefego di tšwa ka tikologo ya sefega. Morago ga seo, ditšhika tša kgoto tšeo di laeletšwego mola di tšwa sekgotong. Go ya pele ka morago mo sacramong mo go tšwa ditšhikeng tše. Dintlha tše ditšhika tše dingwe tšeo ke di bontšhago. Go fa mohlala, ditšhika tša parasympathy le sympathy. Mo di-practicaleng tšeo di fetilego re boletšego ka tšona. Ke ya go bolela ka kabo ya ditšhika. Go mešifa ya leoto la ka pele, lefelo la intercostale, lefelo la kgoto le lefelo la sacramo. Mo polelong ya ka ke ya go šomiša setoto go bontšha ditšhika mola. Go bontšha ditšhika setotong, re dissectile setoto le mešifa ya leoto la pele fao ye mengwe ya yona re rebile gore re phuthe leoto la ka pele go tšwa maemong a lona a tlwaelo go bula le go fa go laetša ditšhika tše dingwe. Ke tla thoma molaleng, seripeng se sengwe le se sengwe go tšwa tšhika ya mokokotlo ya sebiki tše dingwe tša tšona gape di abela mešifa ya leoto la ka pele. Sebiking sa mafelelo go ya mafelelong a mathomo a monyetsane wa sefega, go ra go tšwa go C6 go ya go T2. Re hwetša le ditšhika tšeo di tšwago monyetsaneng gomme ge ke šutiša monyetsane wo, o kgona go bona gore mo modu wa tšhika ya go hlola network ya tšhika ya madi. Gomme yeo e abela leoto la ka pele. Ga ke tsenele le dintlheng tša ditšhika tše eupša dinepo di ka no swana. Gomme o ka no bona o emiša monyetsane wa karolo ye nngwe le ye nngwe go na le ditšhika tše dingwe tše di tšwago. Ditšhika tše mo mafelelong yeo di kopana ditšhika tša intercostale tšeo di abelago mesifa ya intercostale ka gore yalo pattern e tšwela pele. Bjalo, ka lefelong la kgoto yeo e tlo go bontšha e no tšwela pele. Ditšhika tša mokokotlo go tšwa kgotong tšeo o kgonago go di bona mola di sepela ka gare ga lefelo la kgoto godimo ga mešifa ya mpa. Gomme gabotse gare ga mešifa ya go phuleletša mpa ke enkele ya ka gare go abela mešifa gape le letlalo. Go ya morago gape, ka ge go tloga go L4 re hwetša medu ya go bopa network ya kgoto ya sacramo. Ye e tlogago go ba L4, L5 le L6 o ka bona gore di na le seabe ka tsela ya go kgomagana. Go fa mohlala, go popo ya ngata ya ditšhika. O ka bona gabotse ka fao tšhika ya mokokotlo ka kholomong ya mokokotlo e feta ka gare ga foramene ya marapo a mokokotlo. Gore bofelong e bope medu ya tšhika ya go ya mešifeng ya leoto la morago. Monyetsane wa bona o felela fao ka ditšhika le ntšhitši le ngata ya ditšhikana le medunyana. Gobane e swana le mosela wa pere, ditšhika tša bofelo tša go tšwa sacramong di bopa ditšhika tšeo ke di bontšhago. Go na le mmalwa tša ditšhika tše. Go fa mohlala, ditšhika tša noka tšeo e lego parasympathy le tšhika kgolo ya perineum le tšhika ya motsila. Ka moka tše tharo di abela ditho ka gare ga noka fao tše tša karolong ya ka pele ya network ya kgoto ya sacramo di abela ditho ka gare ga noka fao tše tša karolo ya ka pele ya network ya kgoto ya sacramo di abela go mešifa ya leoto la morago. Ge re šetša ditšhika tšeo di tšwago karolong ya mafelelo go kaone ge re lebelela go seswantšho sa lefelo. Ge nka bea seswantšho se la ka pele la mathomo fela o ka se kwešiše. L4 go ya go L6 go na le tšhika ya serope ya le mešifa ya kgoto. Go ya go L6 go ya go S2 re hwetša ngata ya ditšhika. Go tloga go S2 go boelago re ba le tšhikakgolo ya perineum motsila wa tšhika ka moka tšeo di abelago tikologo ya noka. Gagolo kabelo ya tšhika ya parasympathy, tšhika tša monokeng. Seswantšho se sa mmala seo ke se bontšitšego mola se thuša gore o kwešiše kgopolo ya mahlakore a ya kgato ya sacramo. Go dira papetšo ya seswantšho sa pono morago se ke se thomilego.